गोय प्रदेश महिला काँग्रेसीच्या समित्यांनी बदल केल्यात. तातूंत ब्लॉक समिती ते राज्य समितीचो आस्पाव आसा. पयलीं समितीचेर आशिल्लीं मात काम करिनासलीं तांच्या जाग्यार नव्या बायलांची नेमणूक केल्या, अशी माहिती काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन काँग्रेस भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. समितीचेर वेंचून आयिल्ल्यांची प्रमाणपत्रां दिवन येवकार केला. विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकाराची घरकान्न सावित्री कवळेकाराक राज्य समितीचेर सरचिटणीस म्हूण घेतल्या आनी तिच्या जाग्यार दक्षिण गोंय अध्यक्ष म्हूण जॉर्जिना गामाची नेमणूक केल्या. 48 ब्लॉक समितीने बदल केल्यात अशी माहिती प्रतिमान दिल्या. महिला कांग्रेस स्टेट बॉडी 6 वाइस प्रेसिडेंट्स. फर्स्ट इज बीना शांताराम नायक जी. सेकेंड इज मैडम नीलिमा मजुमदार. Third is Renuka R. Desai. Then is Shanti Mandrekar, Zarina Shah, Philomena D'Souza. So these are my vice presidents of the Goa Pradesh Congress Committee. Then Philomena was, just do the corrections. Then there's a treasurer of Goa Pradesh Mahila Congress, Mrs. Lalan Parsekar, हिंका ट्रेजरर केल्ले आसा. जनरल सेक्रेटरी आमचे कडेन 8 आसा. 8 जनरल सेक्रेटरीज टू नेम: डायना ब्रगांजा, उर्मिला नायक, नूतन मलकन्नेकर, सावित्री कावळेकर, स्नेहा फोंडेकर, सुचिता सिरोडकर, मारिया रॉड्रिगीज and Blanche Pereira. The secretaries, that is Pratibha Borkar, Rita DeCosta, Regina Dias, Mandy D'Souza, Jessica Meneges. Following are the names of joint secretaries: Priya Rathod, Pooja Mahekar, Jocelyn Fernandez. 2 district presidents. One is by Vaishali Shetkankar, who was the ex-sarpanch and now she is the punch from North Goa as a North District President, and newly appointed South District President Georgina Gama, Nikhila Georgina Gama. काँग्रेस पक्षान काम केल्ल्यांची दखल घेतली म्हूण पक्षाच्या मुखेल्यांचे दक्षिण गोंयची अध्यक्ष जॉर्जिना गामान आभार मानल्यात. I feel I am just being a grassroots worker, Congress worker. I have been rewarded for this post, and it just sets an example for all workers, Congress Mahila workers, that you work hard for the party and you will be definitely rewarded. And for this I want to thank my president.